हेलो गाइस, ये अपनार अतिरुद्र महायज्ञ शिवरी गुप्तेश्वर देवालयत आमी आहिलो फुरिबोलै भाविलो आपनालोকক अलप देखाओ भिडिओ करी मन्दिर पूजा अर्चना হৈ আছে আৰু অলপ পিছতে আপোনালোকক দেখাম জয়কৰ স্থানটো আৰু আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছো ইয়াত মানে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য কেনেকুৱা কোনো দিছে নাই মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰত এনেদৰে সজাইছে ভিতৰত পূজা অৰ্চনা হৈ আছে সন্ধিয়াৰ আৰতি সন্ধিয়াৰ সময় মন্দিৰত এনেকুৱা দেখা পোৱা গৈছে লাইট দি থোৱা জ্বলাইছে ইয়াতে আপোনাৰ চাহ পানীৰ ব্যৱস্থা আছে চাহ খাবৰ কাৰণে লাইন লাগি আছে ভাল লাগিছে চাহ পানী দি আছে চাহ পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াতে ভিডিঅ' ভাল হ'ব হেৰি লগাইছিলোঁ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಿನ ಒಂದು ಅವರು ಅವರ ಪರಂಪರೆಯ ನಮಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಅವರಾಗಿ ಅವರ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಂತ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ
যাব লাগিব